Ndabasuje kandi mbifurije ibihe byiza nshuti bakunzi ba Primo Media Rwanda. Urubanza rwa Bamporiki Edouard wabaye umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco rwasubitswe ku buryo butunguranye. Rwaburanishirizwaga mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Jean Paul Nkundineza, umwe mu banyamakuru bari ku rukiko. Jean Paul Nkundineza, mwiriwe neza? Mwiriwe. Yego, Jean Paul wageze ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge hari kuburanishirizwa urubanza rwa Bamporiki Edouard wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco. Go nahageze. Byari byifashe gute mbere yuko urubanza rutangira? No urubanza ku ruhande rw'itangazamakuru hari ibinyamakuru byinshi ariko byiganjemo ibikorera kuri murandasi. Yaburaniye ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, byahageze kare gashoboka, nka abenshi bahageze mu masaa moya, ariko Bamporiki we yari yahageze mbere ya saa moya. Hanyuma saa mbiri zageze, inteko y'abacamanza batatu iyobowe na perezida w'urukiko yinjira mu cyumba cy'iburanisha aho Edouard Bamporiki yari ari. Ntawamenye igihe mu by'ukuri yagereye ku rukiko. Mu gihe bari bategereje ishusho baze yitwaye bamufotore ko byagenze, abanyamakuru benshi byabaye nk'umukino wa Mike Tyson, aho abantu baguraga amatike bagasanga yamaze gukina ndetse abantu bari gusohoka. Niko byagenze kuri bamwe mu banyamakuru, binjiye mu cyumba bamenye ko ari muri sale n'iburanisha ryatangiye, basanga rurarangiye. Bamporiki yagaragara gate aho ku rukiko mu maso urebye uko yari ameze? Nta mugabo nabonye utijimye cyane, udafite igihunga n'ikindi gitutu icyo ari cyo cyose, ariko Bamporiki nk'umugabo w'umustiliste toujours, cyane ko akomoka muri ya ntara ibamo abantu bakunda kurimba y'Iburengerazuba. Yari yambaye ikote ry'umukara, ipantaro ya koto, inkweto z'igozi. Yagaragaraga nk'umugabo utuje witeguye kuburana. Yari yambaye amarinete dusanzwe tumubonana. Yari yambaye rinete ze, yari arinzwe n'abasore bagera kuri 6 bari bambaye civile. Cyumba cy'urukiko harimo umupolisi umwe. Abanyarwanda bibutse ko Uribe yategetse ko atazaviwe kugeza igihe urukiko ruzategekera, cyangwa se dosiye igafatwaho umwanzuro. Of course yari arinzwe. Bamporiki waje mu modoka y'ubushinjacyaha ya Nissan y'ibirahure byijimye, ari nayo yamucyuye. Yari yambaye amapingu yinjira muri iyo modoka? Nta mapingu. Reka mbivuge mu mvugo y'i Kigali. Bamporiki niba afunze gisuicide. Afunze mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko mu buryo bufatika ntabwo afunze. Wabonaga yarananutse cyangwa aracyafite wa mubiri we tumenyereye? Oya, usibye gutekereza nk'umugabo birumvikana kubera ko hari imbi batarenga, ariko ntabwo ari umugabo ugaragara nk'umuntu uriho nabi cyangwa usa nabi. Urubanza rwamaze igihe kingana iki? Ubushinjacyaha n'umucamanza bavuze iki? Bamporiki yasabwe guhaguruka, niba ari we koko arahaguruka, abazwa niba yiteguye kuburana. Avuga ko atiteguye kuko nta munyamategeko afite. Abajijwe impamvu atamufite, avuga ko bashyize muri systeme ko kuri iyi tariki bazaba bari mu abavoka bagize kongere, ariko kandi iyo kongere ikaberamo n'amatora ya komite ngengamyitwarire. Rero ubushinjacyaha buhagarariwe n'abashinjacyaha babiri bakurikirana ibyaha bimunga ubukungu bw'igihugu bwahawe ijambo, bavuga ko kuburana yunganiwe biri mu nshingano. Umucamanza yavuganye na bagenzi be mu munota nk'umwe, ahita avuga ati urubanza rurasubitswe, ruzasubukurwa kwa 21 Nzeri uyu mwaka saa 2 za mu gitondo. Hanyuma abanyamakuru bashije gufata aya mafoto y'imbere mu rukiko cyangwa n'inyuma? Ibinyamakuru 3 nibyo byanditse bisaba byemerewe, abandi birumvikana ko bafasha yandi amwe adateganywa n'itegeko mbere y'iburanisha cyangwa nyuma y'iburanisha. Ariko nibura yo hanze bayafashe yinjira anagenda mu modoka? Bayafashe mu buryo batabujijwe gufotora, ahubwo kumufotora byari bigoye kuko nawe afite ukuntu yikavarinze. Mu modoka aho ngaho yajyanyemo n'aba basore 6 se cyangwa? Oya, ni umushoferi we n'indi modoka yahise imukurikira, zimwe zitwa Surambaya. Abantu batunze amamodoka kera cyangwa se abanyamujyi bahita bayumva, niyo y'umweru niyo yahise imukurikira, baragenda akomeze aho asanzwe atuye mu Busanza. Jean Paul Nkundineza, turagushimiye cyane ku kiganiro tugiranye.
urakoze. uwo rero ni Jean Paul Nkundineza, umunyamakuru wari witabiriye urubanza rwa Bamporiki Edouard. Uyu Bamporiki Edouard yahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco. Dosiye ikaba yaramaze kuregerwa urukiko. Ni dosiye yari imaze igihe ikorwa iperereza n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, kuko urwo rwego rwatangiye kumukoraho iperereza mu kwezi kwa gatanu ubwo Bamporiki yahagarikwaga mu kazi akurikiranyweho icyaha cyo gusaba, kwakira cyangwa gutanga indonke. Icyo gihe umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yatangaje ko Bamporiki akurikiranyweho ibyaha bifitanye isano na ruswa. Yagize ati guhera tariki ya 5 Gicurasi Bamporiki Edouard yakorwagaho iperereza ku cyaha cyo gusaba, kwakira cyangwa gutanga indonke. Ubu dosiye yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha. Dosiye Bamporiki yashyikirijwe ubushinjacyaha tariki ya 7 z'ukwezi kwa 7 muri uyu mwaka. Ku mugoroba w'itariki ya 5 z'ukwezi kwa 5 uyu mwaka nibwo hasohotse itangazo rivuga ko Perezida wa Repubulika Paul Kagame yahagaritse ku murimo wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco Edouard Bamporiki. Iryo tangazo ryagiraga riti ashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu 2003 ryavuguruwe mu 2015 cyane cyane mu ngingo yaryo y'116, none tariki ya 5 Gicurasi 2022 nyakubahwa Perezida wa Repubulika yahagaritse ku mirimo bwana Bamporiki Edouard wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco kubera ibyo agomba kubazwa akurikiranyweho. Icyo gihe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwatangaje ko Edouard Bamporiki akurikiranyweho icyaha cya ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo. Gusa iperereza ku byaha akurikiranyweho rikaba ryari rigikomeje mu gihe afungiwe mu rugo. Nyuma y'uko bitangajwe ko yahagaritswe, Bamporiki yanditse ubutumwa kuri Twitter asaba imbabazi umukuru w'igihugu, anemera ko yakiriye indonke. Yigiriye ati nyakubahwa umukuru w'u Rwanda Paul Kagame, narahemutse, umutima wanze kumpa amahwemo. Bavandimwe inshuti zanjye namwe abankurikira kuri uru rubuga, nakoze icyaha cyo kwakira indonke, nkaba ntafite irindi jambo navuga usibye kubasaba mwese imbabazi, ndatakambye. Icyo cyaha cyo gusaba, kwakira cyangwa gutanga indonke Bamporiki yemeye ko yakoze, aramutse agihamijwe n'inkiko yahanishwa igifungo kiri hejuru y'imyaka 5 y'igifungo, ariko kitarenze 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'indonke yatse cyangwa yakiriye. Uku gufungirwa iwe mu rugo rero ni ikintu kitavuzweho rumwe n'abantu batandukanye. Kuba ubundi wakiriye indonke cyangwa wayitanze ahita atabwa muri yombi, nibyo nka bwana Karegeya Omar aheraho avuga ko uru rubanza rwa Bamporiki rwagaragaje ko abantu batareshya imbere y'amategeko. Kesi ya Bamporiki ni ikimenyetso cy'uko abantu batareshya imbere y'amategeko. Uravuga ngo uw'igitoki ari mageragere, uw'indonke ari mu rugo. Unabyemera wenda uw'igitoki ntaranabihamya. Oya nturengaho pe, ntabwo nshaka kubivugaho. Ubivuze niba hari abahari uzabahamagare batanga ubwo buhamya yasindimo. Kira ni ikimenyetso cy'uko abantu batareshya imbere y'amategeko. Ira ntabwo ari justice. Keretse yavuze ibwiriza riti kuvubu guhera ku ndonke n'ibyaha biri munsi yayo bazajya bafungirwa mu rugo. Aho nabyemera. Nese nyuma mu kwa 5 Bamporiki yafashwe mu kwa 5, sibyo nakubwiye. Mu kwa 3 kwaho ibi gereza ari mu 2026 hamaze kwiyongeraho 8 we ari mu rugo. Nese urambwa ngo niho bitangiriye, nese kuva afashwe gereza ntizakiriye abantu. Aya reka ndekera kuri iyo dosiye. Ariko nta somo ririmo ofite. Isomo ririmo mu kesi ya Bamporiki ni ukuba kureshya imbere y'amategeko bitabaho mu Rwanda. Nta kintu, niyo somo.